kan channel in lo thlir thina kan lom hle mai tun tum United States election hi abula tang khan kan thei ang kan ron tar lang thina pusiti lal rin no male Dr. PCBX amate thuziak po kar laka kan chhuatel thin boka zoram mi puin kan ngai ven boka keini lampo tan kan lan na save hle US election 2020 chungchang hrim hi kar tin video pani tal kan ti chuak zia view po atha thokat view thina kan soi photo angin tun tum US election chu tum dang zonga in adang lambi ka boru ka sang hle ni campaign tir phata tang khan tharum tho na te athleng hiala mase election boruak in lumlet wangan nun na chan man om kan threlova alom om view tho mai election day main vote hi makta do is chuang atlah manani Donald Trump chuan election a achak thu nichin mai khana lo soi man zowa Twitter lam chuan a post chu misleading ti in an remove saka Biden a chuan a mi le sa te chu do thei taka ngak ram turin a fui ve boka chak jok soina turin ala malu tuk dewani Trump a chuan vote chiar dana thil dik tok lo om ni in a soya Supreme Court a zual ka watum thua soi India ram sana November nili 2 katangin US election vote chiar kan ngai ven ngala beisa yangin Donald Trump a chak chia lova Joe Biden an ma roi deu chara lunga nual rum mai lom le tunge tling tura hriat thei ri si lo mani om muna kan thungoi hle top mai khania tlailam dar nga le chan ve thleng khan Joe Biden an ma ala ruaya tuna po hianin electoral vote zani somthum pariat muto in Donald Trump a chuan vote zani le som pathum a mu ve thunga state la chiar zo lo zinga Trump a chuan ma ruaina anga zoka mase chak turin kan ringam lutuk chia lovani achan chu Biden a ma ruaina asang to sia ale thal theyangem hriata harta view mai vote counting a kalme ka chak jok tur hriata hara kan thei anga ron update zel kan tum don nia